Zdravo, Eldin. Zovem se Mihajl, imam 15 godina, živim u Danskoj i 8. sam razred sada. Od 9. augusta idem u debelanu svakog dana od 13:30 ili 15:15, zavisi, i treniram 4 puta nedeljno. Moje pitanje je: šta mi preporučio da radim u slobodnom vremenu? Imam 10 sata svaki dan i prođu mi bez veze. Treniram nekad sa prijateljem ili čitam nešto pametno, ali ipak dosadno mi je i osjećam se usamljeno. Kući brat bleji na telefonu, majka na TV, a čale radi i dolazi za vikend. Šta mi preporučuje raditi da bi se osjećao bolje ili bar da nije toliko dosadno? PZZ. Mihajle, samim tim što ti vidiš ono što oni ne vide, ti imaš veći zadatak od njih. Malo je djece tvojih godina koji razmišljaju na ovaj način. Dječja energija se obično raspada na mnogo strana. A ti imaš cilj koji si sebi zacrtao, ali ne znaš kako da ga ostvariš. Ti bi nešto uradio, ti bi nešto mijenjao, ali ti nedostaje podrška, nedostaje ti razumijevanje ostalih. Ali to je dobra stvar. Ti moraš ovu situaciju preokrenuti u svoju korist. Oni tebe ne razumiju, ne daju ti dovoljno pažnje. Razumi ti njiha. Razumi ti njiha jer njihovi nisu razumijevali. Uzmi svoga malog brata i njega vraćaj na pravi put. Mlado, tanko, iskrivljeno stablo je lako ispraviti. Ono veliko debelo je malo teže, ali je moguće. Uzmeš svog malog brata, hajmo kod tebe. Hajmo po cijeli dan gubit vrijeme. Hajmo igrat igrica. Hajmo malo fife, pa ćemo malo pesa, malo kantera. Hajmo po nekoliko sati blejat na telefonu. Idemo kod tebe. Onda, hajmo kod mene. Hajde da vidimo možeš li uraditi 10 sklekova. Hajde da vidimo možeš li se ufati na onu šipku gore i digniti se 2-3 puta. Hoćeš li bit pička ili ćeš sad uraditi ovo što ti ja kažem? Tako mu kažeš. I onda će on već početi malo vježbat, počet će trenirat. Dok je mal, počet će upijati ono što je dobro. Onda mu nađeš neku zanimljivu knjigu. Hajmo pročitat jedno poglavlje. Hajmo vidjeti šta se ovdje dešava. Hajde da nešto naučiš. Uzmeš ti nešto što ti dobro znaš, pokažeš mu. Uputiš ga na to i on će shvatiti to. Ti od pričanja nemaš ništa. Ti cijeli dan možeš i svom bratu, i svojoj majki, i svom ocu pričat i naglavat, od tog nema ništa. Ako su oni sjebani, a jesu, nemoj ti bit skroz sjeban. Da bi mogao prvo odjebat sebe, pa onda njiha. Kad ti je dosadno, kad se osjećaš čudno, kad se ne uklapaš u ono oko sebe, od tebe se traži više. Ja bih htio da svu svoju energiju koju imaš usmjeriš na to da odjebeš svoju sjebanu porodicu i da im pokažeš šta je reći. Očito je da si ti ovdje najzreliji. Nema veze što su svoji roditelji stariji od tebi, tvoje tetke, tvoji roditelji. Ti si najzreliji, od tebe se traži nešto što se od njiha ne traži. Uzmiješ polako, prvo svog brata usmjeriš na ono što je dobro. I onda će tvoji roditelji vidjeti da u tebi ima potencijala. Kad ti svom malom bratu pomogneš, uradiš ono što oni uraditi nisu mogli, on će onda prokontat malo u svojim glavama. Pa možda ovaj zna šta priča, možda smo ga i mi nekad trebali poslušati. Cijenit će te 10 puta više. Ti možda nekad razmišljaš kao, teško mi je, da mi je ko u onoga tamo. Super ti je. Tebi je super. Da si ti ko onaj tamo bio bi razmašen ko onaj tamo. Da ti je lako ko onome tamo, ti bi bio slab ko onaj tamo. Ti bi sidio u sići ko što sidi tamo onaj u sići. Da ti je tamo. Ja bih volio da iz svega ovoga proizađe nešto pozitivno. Da pomogneš nekome. Ti, ako pomogneš jednom čovjeku, možeš pomoći cijelom svijetu. A da bi ti pomogao jednom čovjeku, prvo moraš pomoći sebi. Prvo moraš sa sobom odlučiti kako i šta.
I onda ideš korak po korak. Tvoji roditelji sad sigurno misli, ma šta će ovaj on? Nešto tamo naglava, on nema pojma. A kasnije će te pitati kako to. Samo dadne vremena vremenu. Ti moraš znat da je to tako. Ovaj sistem je uništio porodicu, uništio je komunikacije, posebno tamo kod vas. Kod nas ovdje na Balkanu je to malo teži. Kod vas je to prelako. Evo ti i pare, evo ti i zabava, ali nemaš porodici. Svak svoje, niko ne priča sa tom, ne razumijete. Rastureno sve. Zato hoću od tebe da to polako vraćaš na prvobitno stanje. Od porodice nema niko preći. Biće tu i nekih drugova, i nekih prijatelja, i nekih poznanika, i kućeva, i palčeva. Porodica je glavno. Ovo sve nastrano. Preuzmi odgovornost na sebe i ustabili tu svoju porodicu. Natjeraj sebe da na najbolji način uradiš ono što je najbolje za vas. Natjeraj sam sebe. Jer ako ti to ne uradiš, ima neko ko hoće. Ušao!